Again, I'm more one. Yeah, digo macamani. Ankono girong ngene nama mega. Kilmati ko de ka jomo ngene ci ngeo. Jomo ngene ko ana bere bere wulu. Miteng mi sudan kan. Joni an tin tamal mir gam logo yang pa logo lo moy forma am keken. Ci tin tamal mir gam log mo ma dogel comme kono engineer lanya lenge enune engineer lanya ana mero lego ni hebena lega mera waj borene kwane me kwane pe kwana kwan meke kwara actually okay do kwani me kwani pe gi yame ko me kin marwuri ti kwerene man kon kan ki ket ni yamo ga yamo lwen in kon mo bi chung kwe e ben engineer mi controlling yamo pe wek ti pa ke kwaro gi ke kwaro en pe politik pe ke kwaro ba yame tiyo yame doru jam duch karo borwa kan Ruodi Boran, they are very united. Kaya wala we ke kwar el me kwanyo bene po block eno ka jem wenti ke karne lubo ke kitij mitio ketio be chitam bene mere makana ka timo be furgi wana ano ko agio kan jumo ken men doko bin wano be chal advisor dog no more neno wa munu kino jementi kwere ni no ma chelo wini so Sudan dan bela wo no kom ke kwara peke enti big challenge akadi i Kenya pere in Tanzania pere neno bodway Malakal Shulu Kingdom pere neno chingo matika teme bodu Kenya jemet ke kwaro government pobu dani ye munu chik government pobu dani ye government pobu dani ye tijba government pat ke kwaro bene bedo gi muony pe go gange watigi dana ma go gang parodi gitie watigi lo oge neno munu gimatie ngoma chera kelo muony ngoma chera involve government ijema chala ene en la wij madid mada kidan waj bodune achana no luo ki jona wangi luo kitani mi ge ngane wek gen ngi gare ko ken po butwere an mati wakanya making right pa nga mati Uganda. I'm always on social media. I'm always coordinating with those Ruodi then why one luo one when achiel then why petit luo mo pore petit chik pa luo mo pore ne pare pengan mo kel politique ike kwaro alega in do ka wajo bur direct ni pe involve komi lok mi ke kwaro we jemba ke kwaro gi ke kwaro gene gi tieko kon ga kel piem mi yamo inti kwene gi yamo ninde makata ji mot mergi ti mi engineer per ko tiyo kare kwene tiyo kare kwene kadigi ma koni ne ti la gede or kadigi ma ne okay ge mi renovation gang mi ke kwaro ka go kya gelungen lakin log mo mi danye log mo yama ye competing yama e logo pe danye ane na beren ati line chela endi makar ne ko romo an bena biberuwa tungbo wakan lakin palara at this time
kaka luangane tim gino wona lobo en giluangane tim gino wona lobo en piana ti line en ni no giluanga an pa cha wa ne intim ko man en tem maraj no chik gitie makana yama e logo bodge neno wan mo goga gine maraj waj bodu wa goga jewn ga pe dogal ni ben mot ko oda kira woro ko de neno wa en gi mo wa chawane yamo kejo pegiti tiyo pegitiga ka gogo gang pengo anywena tie upeny boss me go team nge gang wo bo maber ma muony mo ken ngaro ken bien luonye ko bo maj pa ma ko bo maj ma go jomo bien luonye ko bo win lo ko maber gang wo pegel luonye ka jo pengeo gi peny boss me ko team wot pariamo ngeo be no gang wo wodi corridor mi actually dodge ngeo wan timidon maka chaka lwany borwa pay bikalo yama tiyo galem ka wala mo timo ka wan lo bal jewe no bido ko ma ka wan lo bal ko en jono bino mitime ranye ko mane gina gi dok rep neno wa dana potuwe ba ke kwara jono dok yu ke kwara dana dok ti ke chel tim mirge lam tim mirge yobe check mi ke kwar chak tich wodi way mir bet ping en magi ber muni yam pat mo ber ping gine kan pe garo mo tich lakin pe gen gitime ra chalo yat mo tingo idiot neno wa lakin jumati tikit gi pa dana miro goge kwan komo kilo kwa jone en ana fo